Kaki SU Ranikor Circle, haka katnyau tarik ukala lingkot, kilapan pau ya kajing sengokia kabajur, halor kajing longjong kawa kinshi Ranikor, kabalakal larong blue, naduk kisnem bakam menchua. Kadai kajing penpau kaki SU, kadai haswa pakan sadon ke Beach Festival hakatei kawa, kabana kaliang keseng, kalakam bakatei kawa kadai kabala banbu jingma, yakibriu kibanwan syakatei ke Beach Festival. Bat habakren syakilat patai kubur Hasilong Press Club nakaliang jong unong yalam jong ke KSU uba Marconi Thongni ulapan pauru ya kajing lengo bawat hadin balakang ya kajing ti doyong ru henry kawa pat kadang kelarong blue sa kalabu kajing lengo haduk mentai ya kaseng Jwan jungi ni nakaliang KSU Ranikor Circle kadai halor ba nakaliang ka solar tulis department bagi pelong bangsa antara Beach Festival Ranikor hadin Islam akan pelong syu tekilah pelong yang mentah TKI keba nakaliang jungi sukhian po KSU Ranikor Circle ba nakaliang jungi mili ya kajing jabon kawa kenci kaba kelarang jangan mentah bat nakaliang juga KSU Ranikor Circle keba Islam keba ila ong kasukar ba kadai ban tes itu bawa ba banu kawa kenci ba kalalombi tekat hatu unta nilai ba nakaliang kasukar syubhat tani ka pollution control board ba alek tamakan tekat hatu unta i kita report juga mekalea pollution control board kas syukut tang tu mentes ikhlumi mententang pepa kalau sengai nata kipai pa nata ban penukam yang bawa kecil. Di kalau gay ba kecil lak jungi kepadin ba Muslim ba ngili ba kecil kerai kecil pang kantang kecil pang bapong ba Ranikor. Area Ranikor mentang ka jelai kecil yang nata kecil pang kasar. Jadi di ba kata iki barang po arab kelaisnan prasnan kepala dan wain ko jungiru pelakrak nak Jepang kasar nanta tengi mokla long bangat la pandai untuk bawa rei libat nia yang untuk bawa mania khwai do miswa mania sub mania jingi untuk bawa rei mentapat kipai ba di masnong nadu paseng ka dan ketui pai ba kinom ya makam syu bawa baroi ba kirapian mania jingi mania makam untuk bawa di kolom ke ba sukundit bagi yang ba kalami yang ka man perlong tamasang ko Beach Festival to ba di kolom ke ba sukyan ta kiwei ba ki priu ki ba ne kiwei ba ki district to tip yang kai ba na liang KSU ni so ban kuntu ki pai ba ban kia ba som untuk ba bane di ban ya di untuk nomor ba sen balayawan ki ya samin untuk ki la syek ya bang dapat to te kamlong sengai tang ke ba akum ke juni te kini ke ba tu sukar ba soha ba ya ni ko ba kide ban le tes no mardor ke banu jing shombi kalalong bi ke ba ban ko yo ya ni ko ba nakale juni ke sen ko ni biang ya ke ko yo ke ba mar munshwa ladang ni shong ka dia ilak ni ya ko ba kumba long hawat ke ba ni lak ni syatrai jong ko ba teman-teman kalau cengkam bawa kelarong itu terus dan kejadian yang sokar terkadang Iwan bani sama dari kali ba nakaliang jungi kamdai bang Iwan bang persyaratan tahu festival dari kita bawa lor kejing long jiman jauh tu bawa kunci orang ko nakaliang jungi hadir ba nilai ya cinggung di ba pang lompong tinili ba ila persyang ban lum cintip apo senong tu area de kini kamde tang apo kini tang apo Ranikor dari tu area ba kaba ni ba kawacili ba de katung kaba nila ya kendu iki triwiang long apalang lai puli kaba ni ada kendu pakmat kibrio bagi barang ibu itu ko ban mentang la te kiboboni bala akhlak kita na ka Jepang na kani
ni lawak nak yang sen. Try ke kadau ba pi try pi. Kadau ya kata kebangin lah ban nak yang sen ni di penuh departmen kebang ban sisa ya kata penting bagadi nak kata kadau inu kita dari kebang kalau kerkum baca istilah ini kebang kumi tradisional pada waktu ini ba mari mau tu bawa dia faido dia sum dia itu bawa kalau ba ini ban tradisional kebang yang saya kata bawa ma buni di baju ini apa dek faido tu mencua dia siap dia pamang tu dah tu dia tahu mereka siapa dia bang. Jadi kalau mungkin ini bah dia jadi tradisional bawa nanti itu bawa.